Svaki domaćinstvo ima taj izazov napraviti neki sistem kako može koristiti oni šta su zarađivali, znači njihov prihod, da bude u ravnoteže sa svojim troškovima. Slikovito možemo to ovako ilustrirati, znači to je kao vaga, sve što ulazi, to mora biti najviše što možemo uopšte potrošiti. To je naš cilj. I onda gledamo koje troškove imamo ili kako možemo naše troškove kategorizirati ili raznovrstiti. To su naše fiksni troškovi, kasnije ćemo naučiti šta to znači. To su naše varijabilni troškovi. I onda treći kategorije zovem sinking fund 1 i sinking fund 2. To malo čudno zvuči, ali opet i to ćemo vidjeti šta to znači. Toliko za sad.